mwaramutse neza abakunzi bacu mbabwira ko mukanya ni derby y'imisozi igihumbi. Bakunzi ba EPR, abakunzi ba peri, Zandani ziravuga yuko Djibril Ouattara umwataka wanyu ashobora kuza gukina derby. Yaba ari inkuru nziza, yaba ari ibintu byiza cyane kuri EPR kuko Djibril Ouattara icyo bita derby arakizi. Ese Djibril Ouattara aza gukina derby? Iyi derby iraza kuba saa 9 z'abanywa ku manywa y'ihangu. Djibril Ouattara Zandani zihari ziri guturuka muri EPR ziravuga yuko ashobora kuza gukina iyi derby, aho equipe ya Rayon Sport ibuze kuba ikina na APR. Djibril Ouattara nk'uko mubizi amaze iminsi akorera imyitozo hano kuri stade Ikirenga n'Ishyorongi, amaze iminsi akora imyitozo. Byatangiye agenda akora kuri baro gake akoresha space bigeraho aza kwambara inkweto, ariko biravuga yuko Zandani abantu bacugira hafi ikipe ya APR baravuga yuko Ouattara umutoza ashobora kuba yarimo aramuhisha kugira ngo itangazamakuru itaza kuba ryamenya ko azakina, bikaza gutuma iyi Rayon Sport ibasha kumwigaho. Ariko imyitozo agiye akora muri iyi minsi, uburyo Ouattara agaruka ku kibuga cy'indege yatangaje ashobora kuza kugaragara muri iyi match aza kuba uyu munsi. Bibutsa ko Ouattara yavunikiye muri Sekafa Kagame Cup aho EPR yari imaze iminsi muri Tanzania. Umuhungu kabisa akagira ikibazo cy'ibihaha, akagira ikibazo cyo kuba yagira amazi mu bihaha, akajya kwivuza wabo muri za Burkina Faso naye hose, akaba yaragarutse ameze neza ubu ngubu kabisa. Equipe ya APR iramwitegura muri iyi sezo ku buryo mu minsi mike cyane arabasubiye ku rwego aba yarcyaye. Bibutsa ko derby heruka guhuza EPR na Rayon yarayikinye ndetse nitwara neza acenga tsinda. Ndibuka igitego yatsinze acenze kuva muri centre kugenda gacenga n'umuzamu agatsinda igitego. Ni igitego cyari cyiza mu isura ya Messi, mu isura ya Neymar, mu isura ya Ronaldinho. Umukinnyi witwa Djibril Ouattara ni igikoko muri shampiyona y'u Rwanda. N'abakinnyi baki cyane nabonye bari ku rwego rwa Ouattara. Bari kuvuga rero ko biri kuvuga ko Zandani ashobora kuza kwitabira iyi match ndetse akaza no kuyigaragaramo. Reka turebe ko ibyo bavuga ari byo. Mwese saa 9 muri ahantu bita Remera Boro, wa mugani wa Gasuku me muri Remera ducanye abafana muririmba iki kugira ngo iriya match ze kugenda neza. Mbibutsa ko kuma equipe yo hari abakinnyi bakomeye bagiye badafite. Mbibutsa ko nko ku ruhande rwa EPR Memeri Dawu ntaho hari ari mu mvune. Mbibutsa ko nubwo wenda Ouattara yaza kugaragara muri iyi match ntabwo atanga ibihagije ko nawe amaze igihe arwaye amezi 2. Ni menshi ku mukinnyi atagaragara mu kibuga. Ku ruhande rwa Rayon Sport murabizi yuko umwataka wabo kabare kabisa for nganye ntaho hari, Asumani ntaho hari. Byumvikana ko abakinnyi bakomeye ku mpande zombi ntago bari bahari, ariko abaza kuba bahari ndakeka baraza gutanga show uyu munsi. Kana subscribe tubana umunsi ku munsi. Iyi match reka tuze ko Djibril Ouattara ku bafana ba EPR ari buze gutanga ibihagije, ubundi abantu bakaza kurya show batuje. Ni saa 9 kuri stade Amahoro. Imiryango ndakeka iratangira gufungurwa kare kabisa, kare imiryango ifunguye. Abatuye hafi mutebuke, abatega mutege. Nizera ko mwese mwabanze kugura amatike ibintu bimeze neza. Kana subscribe tubana umunsi ku munsi. Ciao.